February ni li sang ni som ni paruk ni lai ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule India le US chuan sumdon la chungchanga inremna thar ran neya US President Donald Trump chuan India in Russia hne na tanga tuial thei lei to lawa tuma wangle US tuial thei lei to don awangin India laka tariff 50% alak thin chu 18% a tihniam don ti puanga hei hi Russia chuan an hriat ve lo thu le India hne na tangin Russia tuial thein lei to don lo thu an la dong lo ti an soya Russia hian US chu Greenland-ah ralthuam an dah chuan boina chuak nga lang ti in an vozui ngal bokani President Trump chuan ati dan panga in social media India laka tariff tihniam atum thu hi puanga kanin thian na le inza ton na baka Prime Minister Modi an min ngen na angin US le India chuan sumdon na chungchanga inremna nei kan rem tia he trade deal a hian US chuan India laka tariff 50% alak thin chu 18% a tihniam hal don ani ati President Trump le Prime Minister Modi te hi phone mangin anin bia a hemi hnu hian US chuan India in Russia oil le awanga 50% tariff alak sak chu ti to pan rem tia Modi hian US energy technology agriculture le bunrodang dollar tluk le ding on zangaman le tum ni in Trump chuan a soibok Prime Minister Modi point exa post siamin kathian President Trump nen voina in biak na hun thatak kan neya Made in India product a tariff za som pariat lakani to tur hi kalom hle ani India mi puitluk le ding on khat le point pali ayo in President Trump chunga lom thu ka soye ati ve bok hetiang hinima se expat te chuan US le India hian sumdon na inrem na ngen nei tariff inrem na ti chu an zo na lani a Asia Pacific Foundation of Canada Research and Strategy Vice President Vina Najibullah chuan Prime Minister Modi hian lom thu a soya Mase India in US bungro a tariff ati hniam thu a soilo atia he inrem na thar hi tariff chungchang tariff wanga boruak so sang ti dai na ni na langa thilpoi mo takani thomai ati Kovelami puiro rel naram democracy ramlian pani inkara tariff wanga in ngil ngau na enga bochena oma nikum August thakhan President Trump chuan India in Russia oil le sak thina wangin tariff 25% alak sak thin chu 50% a ati san saka ti san bela avozui fo bokani India hi khovela tuial theile hnem ram pathum na ni a India ramin tuial theyama mo za som kuazet hi ramdanga tanga kan lak luani a Ukraine runa wanga khothang ram ten Russian frek nuwa Russia tuial thei mana hniama wangin India chuan Russia tuial thei le saka India ina vong nuwa le tariff sang zo kalak sak nuwa po India hian ala le sak zela Mase kumin kumtira tangkhan India hian Russia oil le hi titlemin nikhata barrel makta duai khat point pani aleya tun tha February tang hian nikhata barrel makta duai khata tahniamin March tha tang chuan nikhata barrel nuai ria ta tahniam to don in Reuters chuan an ta langani US in India laka tariff ati san nuwa India sum don na tahniam viau ni in mithiam te chuan an soya India chuan tran la in European Union chu free trade agreement alozia pui to ani Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal chuan Prime Minister Modi hnuaia India chuan US ne na insum don ton na inrem na thathei ang bera hlo chuak mek ti asoya Goyal chuan Indo US trade agreement hi Prime Minister Modi an mimal taka president a thian that wanga nia he inrem na hi India rama sumdong tu ten an hlok pui dona lo nei tu tele thil siam na te naw nei tu te thlengin an hlok pui turani atia Prime Minister Modi hian President Trump hi thian hnai takani ti kan hreveka US ne na trade deal kan nei hi kan then ram le min hual vel turam te baka kan el pui ram dang te aina thalor laka kan tan chuan inrem na ro pui takani ati engwangin nge India ina Bahzar ma US President in he inrem na hi Bahzar ti zo na chu Goyal chuan anma ni lamin tariff an tihniam don wangani tariff an ti san khan tihniam le dona chu US in an Bahzar nge yanga yani atia he trade deal atan hian ti tur chi sang ti felani hnuwa India le US chuan thu cho in trom siamin an la puangzar le don ni in a soibok Minister Goyal chuan he inrem na hi India le US official ten thleng mozat an soiho hnuwa pe felani ti asoya Prime Minister Modi chuan he inrem na thu thlung hmang hian ram chaktak India chu chakle zuala asiam ta ni thleng mozat India le US official ten an soiho hnuwa Prime Minister Modi chuan amimala President Tamathian that na le
midang dor thiam bi kani na hmangin India tan inremna thuthlung thataka siam ta ni atibok President Trump India in Russia oil lei to don lo nia soi chu Russia chon an hriat ve lo thu an soya India in Russia tu yal thei lei to lo tum thu hriat tirna engman la dong lo ni in an soya Russia thu puang tu Dmitry Peskov chuan hemi chungchanga hian India ka tangin engma kan la hrelo ati Peskov chuan Russia tan India chuan tho pui poimo berani zel ti soin India ne na kan tho dun na hi kan ta na poimo berani atia Official in India le Russia in kara tho dun na ti danglam engma alom lo ni in a soi heti lai hian Russia chuan US in Greenland-ah ralthuam an da chuan na taka chhang le turin an in pei ti an soi Russia ram Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan US in Greenland-ah Golden Dome Missile Defense Program a kalpui ani chuan Russia chuan sipai hmanga chan le tur thu a soya Ryabkov hian nimin khan China rama Russian Embassy a reporter te hena he thu hi soi ni in Russian State News Agency TASS chuan an tar langa naktu khian US le Russia in kara ralthuam ti tlemna konga inremna chun ni to New Start Treaty chu top to dona he inremna top mani ni lawma hetiang thu Russia in a soi hian omzian nei hle tura ngai ani Ryabkov chuan Arctic biala American hoin an ralthuam an da lu temo Golden Dome kalpuyan tume mo ni chuan sipai le thiam thil dang hmanga kan chan le dangai dona chutiang tur chuan kan specialist te po an in ring ani he hirin hel chi ani lawang ati US President Trump chuan thamasa khan kumsang ni somni pakwa pe man an tum Golden Dome Missile Defense System chu Greenland-ah da tum ni om takin thu asaya hemi chungchang hi US mi thiam te chuan an soi ho mek ti a soi nge ni kha Trump hian Greenland hian ramven himna ta na poimo ani wangin ne du thu sain atula ni chon sipai chakna hmanga lak mai po poi tilawa mani loka borok lian taka siamani kha kan la hrevek ome Ryabkov chuan New Start Treaty po top ma ti nun le nan rot nan siam to thu sain US in la chang lo ni in a soya a hun taka thil poimo engkim kan pei veka US hian in ngai to na hun tam takan nei in chanle lo top hi in chanle na chikhata ni ve tho ti in US chuan in remna ti to pan du ani nge yang ti rin thei turin a soya in remna hian siam that nga ya om nuala kan in zom na shrim shrima US hian in siam that na turan neya anti hlo tin nge yanga yang atibok heti la hian Russia ram thu puang tu Peskov point New Start Treaty a top don ruai wang le khovel kalphung danglam zela wangin khovel chuan hun hlo om taka ma chon me kani atia Nuclear Treaty hi top ma in remnan nei man lo chuan ti nun thar len tum lo thu asaya ni rei lo te a khovel hi tun ma la ton ngai lo hun lo oma lut don ani in remna top chuan khovel ral thuam lo om te thunun na tur le kha poimo tel lovin kanom to ang atibok enge New Start Treaty chu ti in kanin zot mai thei Start ti hi Strategic Arms Reduction Treaty ti na ni a Russia le US in kara nuclear ral thuam thunun na thuthlung om chunani to a he in remna hian US le Russia ten nuclear ralthuam an nei thei chin bitukania kumsang ni somkhan US President Barack Obama le Russia ram President Dmitry Medvedev ten he in remna hian mingan ziaka kumsang ni som pakhat February thla man tran ni in kumsang ni le somni pakhat khan US President Joe Biden a huna kumnga chunga tan po seile ania he hi tun ka ninga ni hian a top to don ani he in remna hian US le Russia hian nuclear ralthuam sang kha zanga somnga ba kan nei turan ni lo ti te long range missile le bomber zasari aya tamman nei turan ni lo ti te intercontinental ballistic missile zaria chin bak nei khapna te zi ania kumtin ram pani te hian an nuclear ralthuam nei zat in chiar sakin anin endik sakton theyang ti te ania kumsang ni le somni khan covid ripuya wangin anin remna anga inspection nei a theilowa chuti ti lawa chon ram pani te hi anin check ton thahle thina tunka ninga nia top mai to turani wangin he in remna hi kalpui zelani theina ni kum November thla khan Egypt rama in biakna nei an tumla in Russia chona hun son an rota he mi hnu hian in biak tum nan la nei le talawani Iran le US in kar boruak po dai zel ni in alanga New York Times chuan Istanbul in biakna nei ma in Iran chuan an nuclear program ti to ban rem ti ni in an ziak puantong in Iran le US in kar in rem naom theinan zir top ni hian in biakna nei tumania US Special Envoy Steve Witkoff le Jared Kushner te chuan Istanbul khopuya Iran Foreign Minister Bahzar chi an bedona he in biakna hian Turkey
Qatar le Egypt official te pon tel ve don ni in soyani Iran hian US ne na nuclear program ti to panin pe thu an soya an che vel mi hausa intel khom ten nuclear power siam chuak che ti ani kumarot na chu kalpuyan du ni in soyani boka mani loka Iran National Security Council Secretary Ali Larijani chu Moscow a kalin Russia President Vladimir Putin han bia kumsang ni som panga US le Iran nuclear deal an zia tuman ti angin Iran hian an nuclear enriched to sa te chu Russia kutahlan an tum ni in soyani bok heti la hian Iran Supreme Leader Senior Advisor Ali Samkhani chuan an nuclear man ruwa te chu da bo an tum lo thu a soya chuti lai chuan a aya engemon dong don ani chuan uranium za somrukan thit fim to chu 20% ati hniamero an rem ti don ni in a soithung heti la hian nimin khani wa sipai te chuan Arabian Sea Iran drone an kap thla ni in Reuters chuan an tar lang Reuters in an zia danin Iran Shahed 139 drone chu USS Abraham Lincoln aircraft carrier panin a thloka hi US F-35 fighter jet chuan a lo kap thla ni US CENTCOM 2.2 Navy Captain Tim Hawkins chuan Abraham Lincoln F-35C fighter jet chuan Iran drone chu mani in vennan le aircraft carrier le achung te vennan a lo kap thla ni atia nimin ve khana RGC long te chuan US sumdong long oil phur pakhat chu Strait of Hormuz a umin an ti thai ni in CENTCOM chuan an soibok Palestinian mithiam roltelna Gaza boina re hnuwa Hamas ho thla ka ro rel tu tur National Committee for the Administration of Gaza NCAG chuan an logo an thla ka wangin Israel chuan na takin an soisel NCAG hian an logo masa chu Palestinian Authority logo angin an thlak ni in Times of Israel chuan an tar langa nikuma NCAG din ani khan logo danglam le moi takan neya in chongsang tak chunga Palestinian flag manga in khu sawa thlok lai leman manga nimin khan NCAG hian logo thar ron ti chuak la in rangkachak rong mu pui dinglam hoya ding a oma Palestinian flag omma ron ni tathunga hi Palestinian Authority logo ne na inang hlea adanglam na chumu pui chu rangkachak rong ani ta ti chawani Israel chon Gaza ro rel na Palestinian Authority anin rot an rem ti lo thu voi tam an soi to chungin hetianga logo an thlak le hian Gaza ro rel tura Palestinian Authority te tel tum na lan tir ni in Israel chon an ngaya NCAG logo thari Israel chon an pom thei lo thu an soya Israel Prime Minister Office chuan thu chua siamin Israel hna NCAG logo an pek le voinan ti chua hi a hranglakani an tia Israel chon Palestinian Authority symbol man hi pom don lova Palestinian Authority hi Gaza enkol na an tel ve lawang an tiani Bahzar lo thira wangin kan lo me